Okay, siphinde sibingelele futhi sibonge kumkhanya kodwa TV. Ngizolokhu ngishilo bafowethu ukuba kule ndawo yasejele. Kunabantu abafika lapha ejele bengazi lutho ngokuhlala ke ejele bese bejoyina lezi zinto ze Satanism. Bejoyina lezi zinto zamaluminati. Zikhona bafowethu, zikhona nje ungeza umuntu ethi ayikho lonto leyo kanjani ikhona. Izinto engikhuluma ngazo namanje ngisasho angikhulumi ngento engiza umuntu ethi wakwabasejele kwenze ukuthi ngikhuluma ngento engiyibonile, ngikhuluma ngento ebengihlala nabo abantu ibehlela le nto leyo. Lento Illuminati noma lento eSatanism abantu bayayijoyina. Ngesikhathi umuntu eyijoyina lento afike esigabeni sokudevelopa. Ophela ufika ujoyine ungene nje kwistandard esijwayelekile. Uzoqala manje. Fanele siqapheleke lokho. Angimelene nomuntu we-tattoo yakhe ngendlela yakhe. Angimelene nayo. Kodwa ngifuna siqaphele lokho ukuthi ngake ngasho ma episode adlule oba ngeke ngathi cela nibuyele emuva nibuka ama video ami okuqala. Ni like bese na subscribe. So ngake ngayisho lento ngathi i-tattoo oyidwebayo manje ungakazi ungene ejele. Uma ufika ejele iyakhuluma. Yabo nje uma ngizoyithufe ngiswe nje manje ngingena tattoo emzimbeni ngivele ngidwebe ibhubesi la esandleni sami noma nje ngidwebephi. Uma ngifika ejele ibhubesi enye into. Uma ngidweba umuntu wesifazane la iveza amabele iveze yonke into. Uma ngifika ejele leyo nto iyakhuluma ejele. Mina ngiyidwebele iflower njengoba ngithi ngiyayithandela kanti iyakhuluma. So ke nala ku-Illuminati kunama tattoo akhona atshengisa uphawu noma ayinto yokuthi mina la ngiyini noma mina ngubani la ezweni lama-Illuminati noma lama Satanism. Ngesikhathi usuyijoyinile lena azithi omunye umuntu sithi silele ebusuku yena ebengalele sikhona ejele ndawonye sithi silele la akalele ubhizi nina nibona umzimba ngathi ulele kanti akalele uzozoma evuka ekseni senixoxela kuthi ade sendawo nokuthi sendawo nokuthi kunezini othi uma usujoyinile kuzona la kwa-Illuminati wajoyina la kwa-Satanism one ngoba yonke into inemgomo yakhona. Uma usujoyinile yabo nje umfana owayenza lento Illuminati kwase kumphoqa ukuthi akathole igazi and akanayo indlela phela ngoba usejele yokuthola igazi ejele. Wayevele nje ayisiki thatha razor ayisiki ama razor adayisatela ngoba sokwenza ukuthi sigunde ngawo and everything. Athatha razor ayisike alokhuzana and la qala khona ukunothiseka wayenganqeni ukuthi wayekwazi ukugundana athi ngicela ukugunda. Ngesikhathi ekugunda ebese vele akusika ngerazor. Ngesikhathi ekusika ngerazor automatic yabona la nto being shocked ngoba mina ngiyakwazi ukuyigunda ngerazor. Wakwenza lento ngihleli nje hlele bayidene egunda omunye la eceleni kwami omunye ubaba osemdala amgunde emgunde ebese yamsika la nje amsike la athu ncane semkhulu wasikeka amvela wathi ayikhule ke mamkhulu ngizosula walcode ngoba kufanele asule ngesandla walcode azomni hayibo ukuthi igazi lo muntu ungalazi ukuthi linani athi hayi soka limnandi igazi kanti khona vele abantu sebemsola ukuthi lo usejoyinile ngoba baningi sebebaningi abantu and bayaziwa ukuthi loyana uphila impilo yobusatanist loyana uphila impilo nje yakhe usephila la kulokhuzana kwi-Satanism. And the more i-Satanism ingena kunezinto ozenzayo ezihlukile ngoba la mfana nje waqala nje masihle naye umuntu sethule uthi umbuke emehlweni amehlo lento emnyama ibonakala but umuntu wavulile amehlo but lento emnyama ibonakala sekuvele lento emhlophe kuphela. And uma waqala umthini uzoqala thuke bese eyabuya ke kuma senses aba right. Izinto abazenzayo engekho right. Lento ye-Satanism
ngiyazi ukuthi i-masturbation siyayishaya singekho kwi-satanism, but lento ye-satanism igcina sikubiza ukuthi ngenza indlwabu nawe nagain, yenza indlwabu nawe nagain, ngoba njengoba ngisho ukuthi uma wenza izinto ungaphandle ungekho ejele akufani noma ujoyina lezi zinto lezi ungaphakathi ejele. So ke ngesikhathi bejoyina le satanism angithi ufuna ukugain, wagcina umuntu esenza i-masturbation, useshaya indlwabu and then ngesikhathi eyenza uyachama sekudla lezi zinto lezi ajoyine ngaphansi kwazo lama sperms noma lesi sidoda sakhe esisuke siphuma. So ngambuka yabo asephysical khona engihlala naye phansi, ngoba mina ngiyakuthanda ukubuza angikwazi ukujaja ngaze ngihlala naye phansi ngikubuza izizathu bese angixoxela ukuthi hayi ungenile indlela ajoyine ngayo, angichazele kune link angene kuyona wajoyina kuyona, but mase ujoyinile ngoba so lapho ufaka ama details akhe and everything kwi-Illuminati noma kwi-Satanism, then bese kuba khona imithetho onikwa yona ofanele uyenze okuyiyona yona eveza ukuthi usujoyinile ngempela usujoyinile under i-Satanism yabo noma under Illuminati, and kunemigomo osuhamba ngayo okuthiwa umnyango ongena ukhona okuphuma kuphela umnyango ongekho, same like enombolweni thu umnyango ongena ukhona okuphuma ongekho. So ke waphila lo mfethu ephila under le pressure ayifake kuyona ye-Illuminati, waqala and ngendlela okwenza ngakhona lento ye-Illuminati aveza ukuthi Illuminati izomkhokhela i-Satanism le iyamkhokhela imali, imkhokhela kanjani. Waqalwa ngiveza ukuthi Zulu mina bengingenabo inhliziyo bengingabatholi, sengiyaqala ngithola inhliziyo manje. Noma kunjalo but uphila under i-pressure, uphila under ubuhlungu ukuthi kufanele ngaso sonke isikhathi afide lezi zinto lezi noma lemthetho ajoyine ngaphansi kwabo. Yini onhliziyo kuyaba odadewethu, kuyaba oma wethu laba sebebadala abazabe bezobona abantu ejele lapha ngaphakathi. Ugainana udadewethu loyo noma umama loyo uyamhlihlisa lento ukuthi ukuhlihlisa athinte ilokhuzana yakhe, isibaya sikababa wakhe ke uyosithinta akaze thothu uyachama ke enjoy over the phone, ngesingisi abathi i-phone sex, so benza i-phone sex bese yasuka ke lo usisi amfakela imali any amount ayifunayo. Indlela bona abagaina ngayo kulobu buhlungu asuke ephila, kodwa manje athi yabona akasaphili kamnandi ngoba into ithi lento ithi ngenze every day ngenze alingapheli usuku la kwi-Satanism, ngenze la kwi-Illuminati, ngenze asiphile kanje. Uma ngelona igazi fanele wenze indlwabu, masturbation, uwenze phone sex, uhlihlise lo muntu ongaphandle, kulimala imizwa yakho, kulimala imizwa yalo muntu ongaphandle, nichameke bese lo ekufakele imali. Bakhona baphila kanjalo mama nosisi abadala, bakhona baphila kanjalo abangonhliziyo, ubizwa ngokuthi unhliziyo. Wena uzuyithetha umuntu uyakuthanda, userious ngawe, uzophuma kushade and everything, uthi leyo nto leya into engekho izenzeke, akwenzeki kuma percent amaningi esingawabala ku100%. Bancane abantu abathandane omunye engaphakathi ejele omunye ngaphandle baphuma baqhubeka bashada, bancane ku100%. Mhlawumbe it's only 2% abenze njalo, but 98% wonke I'm 100% sure lento engiyishoyo because izinto ezenzakala sizibonayo. And futhi abanye basuka beyisho ukuthi hayi suka ngifunela ukuthi akwazi ungithela i-roll on lo, ngoba umuntu desperate ngempela engenayo umuntu ozomthela i-roll on nani enze yabo nje. Usisi ojola nesiboshwa uyazi njengoba ngikhuluma, uyahlihlizwa feel ubhontshisi lokho unwayo njalo ebusuku noma abe yinini. Abanye beze besho athi Zulu usemsebenzini ke manje awuthi ngimenze lento le aphume, usisi ambe aye toilet ayowenza lento ngoba indoda yakhe isiyayifuna. And ingqondo yalabo sisi bonke iyalutheka nje ukuthi noma usemsebenzini usendlini usuhlezi ucontracted kulo muntu lo, bayakwenza njengoba bengibuka nje bayakwenza, bayakwazi ukuthi siyakwenza Zulu, bavuma ngenhliziyo. Sengaphika to the comments athi akakwenza kodwa inhliziyo nengqondo nonembeza wakho uyasho ukuthi hayi uZulu ukhuluma nami. So iqaphele yonke lento le ngoba uyajoyiniswa, uyangeniswa kulomkhakha ugcina usuphila ngawo. Ingakho uthi wena usugcina manje usufika kule level ukuthi
mina nje angisakwazi ukuchama thothi ngichanyiswa into ecijile usuchanyiswa njalo uthi uyahlihliswa imizwa yakho ayisa-enjoyi into ecijile isi-enjoy ukuhlihliswa ngaso sonke isikhathi engathi unganwayo ubhontshisi kuphela until uzuchama ube right. Abanye amazwi-ke asiqapheleni Satanism into ekhona iyaphila iya-exista, Illuminati iya-exista, ngiyibonile ejele, ngiyibonile aqala umuntu abe nama-drawings abanayo la embhedeni emdiyadiyeni wakhe la khona arepresenta lento ye-Satanism, arepresenta lento ye-Illuminati, aqala abe nama-drawings usefuna iy'thombe zala mehlo, usefuna iy'thombe zalezi zinto ze-Illuminati, useyaqala udweba i-tattoo ngoba bakwazi ukudweba i-tattoo ngaphakathi enala mehlo eno-666 eno-333 o-999 onke la magama useqala ubhala amagama owabona ukuthi alinka through Illuminati noma alinka through i-Satanism. I-Satanism ngesikhathi kuphakanywa ejele i-Satanism isuke ijabula yona ngaphakathi ngoba kusuke kuchitheka igazi, ayikho into abayifisa njengokubona kuchitheka igazi. Yabona umthethane uma ngikhuluma naye wazi ukuthi thina yabona nje we so excited masibona kuchitheka igazi ejele. So ke iqaphele ibuke ngamanye amehlo ngoba into ekhona, into existayo, into ephilayo ngaphakathi ejele. Ngeke futhi uzuzo yenze lutho abantu imthandazo yomsiza umuntu ke mayephumile kuphela, kodwa nje ikhona iyaphila, bayayijoyina abantu i-Satanism njengoba ngisho ukuthi baqala bebe nama-drawings abawalandelelayo. Uqala ubone uma ususondela eduze lo muntu emashidini akhe sekunama-drawings akhona ngoba i-Satanism inama-drawings ahlukene, inembhalo futhi ehlukene, inezinto ey'khulumayo. Omunye uzobuza ukuthi ama-drawings anjengani, kunama-drawings angathi ama-triangle as such as not, but ama-triangle thothi abhanqe nawu-2 bese bane-space of the eye ngaphakathi. Kunezinto ey'ningi, kunembhalo ongeke wena ukwazi ukuyifunda, mina nawe singesikwazi ukuyifunda, kodwa umuntu wakhona uzokutshela ukuthi they are praising their gods noma babonga labo uNkulunkulu babo whatsoever. Khona lento esuke ikhuluma kubona yinto yakwe-Satanism, yinto ejoiniswe noma eyenziwa lapho kwe-Satanism. And umuntu osuke nalento ye-Satanism uyakuthanda ukulwa, uyakuthanda ukuxabana nabantu engathi ngahlezi kuliwa, ngahlezi kunomsindo, ngahlezi futhi manje sekuchitheka igazi, manje sekwenzeka ukuthi banezinto ezihlukile, banezinto eziningi engekho right through i-Satanism. So ke ikhona ejele, ngiyaphinda futhi ikhona i-Satanism ejele, iya-exist, Illuminati khona iya-exista, babajoyinisa futhi abanye abantu, iyaphila futhi khona ngaphakathi ejele lezinto ze-Satanisi noma ze-Illuminati ngaphakathi ejele.